string Yonex yang mana paling sesuai untuk korang? Sebab saya dah test semua ni. Kalau nak tahu string mana yang sesuai untuk korang, belanjalah like dulu. Dah tekan? Okey, jom tengok sampai habis. Yonex BG5 Max dan BG6 Soft Feeling sesuai untuk newbie, beginner atau tangan yang kurang kuat. Hitting sound 3/6. Recommendation 24 hingga 27 pound. Yonex BG66 Force medium feeling sesuai untuk smashing dan control. Hitting sound 5/6. Recommendation 26 hingga 28. Yonex BG66 Brilliant medium feeling sesuai untuk all around game. Hitting sound 10/10. Recommendation 25 hingga 28 pound. BG66 Ultimax medium feeling sesuai untuk all around game. Hitting sound 10/10. Recommendation 25 hingga 28 pound. Yonex BG80 hard feeling sesuai untuk hard hitter dan attacking. Hitting sound 7/10. Recommendation 27 ke atas. Yonex BG65 soft feeling sesuai untuk tension tinggi dan tidak terasa keras. Hitting sound 6/10. Recommendation 27 ke atas. BG65 Titanium hard feeling sesuai untuk hard hitter dan agresif. Hitting sound 7/10. Recommendation 27 ke atas. Yonex Nano G98 medium feeling sesuai untuk hard hitter dan attacking. Hitting sound 8/10. Recommendation 26 ke atas. Yonex Aerobike medium feeling sesuai untuk control, attacking dan all around game. Hitting sound 5/6. Recommendation 26 pound ke atas. Yonex Aerosonic medium feeling sesuai untuk control dan nakkan hitting sound. Hitting sound 11/10. Recommendation 24 hingga 28 pound. Yonex X-Ball 63 medium to hard feeling sesuai untuk control dan attacking. Hitting sound 10/10. Recommendation 25 hingga ke 28 pound. Yonex X-Ball 65 medium to hard feeling sesuai untuk hard hitter ataupun attacking. Hitting sound 10/10. Recommendation 26 ke atas. Dan last sekali, Yonex X-Ball 68 hard feeling sesuai untuk high tension dan hard hitter. Hitting sound 8/10. Recommendation 27 ke atas. So, yang mana sesuai dengan game style korang? Pilihan utama saya X-Ball 63 dan BG66 Ultimax. Tension 27, preset 10. Share video ni, save video ni dan tag kawan korang. Mana tahu diorang nak pakai tali Yonex selepas ni.